L-għodwa tajba. Illum it-3 l-ewwel ta' April il-ħin issa saru skorrew biftit. Dan għadni ma dawatlux il-ħin narloġ l-10 u nofs u 5 kważi ħajdoqqu. Niskużaw ruħna ma kon għadna kif temmejna fil-fatt il-polza ta' qabel domna ftit iktar u kemm ħadna break qasir ma najraħna u ħankomplu issa bitluħ tal-polozz għal Form 1 bniet. Tinja ta' parteċipazzjoni għadna ta'. Però qabel ma nibdew bil-introduzzjonijiet u anka bl-ispjega mbagħad nibdew bil-polza nibdew b'xejn ta' riflessjoni u talba. Fisem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Kif fil-fatt fakkart aktar kmieni mal-grupp li kienu qabilkom il-bieraħ iċċelebrajna jum il-ħelsien, jum importanti għal pajjiżna. Naħseb illi llum tajjeb illi wkoll niftakru li għandna bżonn ħelsien ieħor u nitolbu għal dal-ħelsien li jiġi minn ġofina, ħelsien f'qlubna, ħelsien f'moħħna. Illi jkollna qalbna mhux imtaqlin b'ħsibijiet ta' mibeda, b'ħsibijiet ta' preġudizzji lejn oħrajn, illi moħħna ma jkunx imtaqqal ukoll b'xewqat, ġibdiet, b'ħtiġijiet li fil-verità ma jwasluna mkien huma kollha rabtiet daw, rabtiet kbar għalhekk tajjeb nitolbu għal ħelsien minnhom. Huwa sabiħ li nitħabtu għal ċertu affarijiet f'ħajjitna mingħajr ma daw isiru mbagħad mażra mingħajr ma ħallunix niċċalqu. Missierna li inti fis-smewiet, ismek tiġi saltnatek kun dak li tidint kif is-sema qiegħda fl-art, ħobża ta' kuljum agħtina llum affina dubietna bħalma nafu minnu ħati għalina, nadaħniex fi tiġi biżdeħ l-isna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja minn jem lejmija kien birka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għaddisa Marija u mallet labajna mit-imbin issa fis-sija tal-mewt taħna ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu kif bidu issa u dejjem ta' dejjem ammen. Niftakru wkoll f'dawk li vittmi kollha fit-terremot li kif kien hemm tax għalli ngħid insemmi aktar kmieni dalgħota Myanmar hawn ħafna affarijiet għaddejjin fid-dinja ma dak wieħed mill-ikbar traġedji li ġraw f'dawn l-aħħarin. F'isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Għalhekk kif qed fil-bidu illum qegħdin magħkom biex nagħmlu din il-polza ta' parteċipazzjoni Form 1 bniet se tkun l-ewwel hemm ftit polozzar li mhux se jkunu polozzar l-applikanti huma ftit ħadd tispjegalkom in-Elis u mbagħad wara l-polza kbira. Miegħi bħal dejjem għandi lilna l-Elis illi tuħsib tmexxi l-proċess fil-fatt quddiem u wara l-kameras magħha għandha l-kollegi tagħna wkoll jieħdu sib fil-admissions team aw fil-isin li qed taraw għaddawar lurna t-tellali l-ismijiet u għaw ukoll ġasti mhux qed tarawh li qed jinputja l-ismijiet fuq id-database tagħna kif qed tarawha wkoll magħna Dr. Greg Patch, il-notara li ħadku qed tuħsib tivverifika il-proċess kollu, minn wara l-kameras mhux qed tarawhom għaw Roderick, xi ndaħwel fl-ismijiet jiena, għaw Roderick u Dylan li qed jgħinuna mill-aspett tekniku. Ħanieqaf hawnhekk għalissa minn naħa tiegħi ħanaddi l-kelma l-Annalies tagħmilkom l-ispjega u ma tibdew mixin pass pass. Fidejk Annalies, grazzi. Bonġu, nilqawkom għall-polza ta' parċipazzjoni tal-bniet. Ħantikom spjegazzjoni żgħira kif ħatkun proċess tal-lum, mela għandna l-ewwel żewġ polozz żgħar li huma pending availability għal skejjel li m'għandniex ftuħ fil-livell tal-Form 1 fejn applikaw tal-ewwel kriterju. Għandna applikanta waħda tal-impjegati li hija pending availability għal St. Monica Birkirkara u applikanta oħra mal-kriterju tal-aħwa għal St. Joseph Pla tal-Bajta. Biex intikom rendu kont wara li pubblikajna ċirkolari f'Jannar x'daħal applikazzjonijiet minn tal-ewwel kriterju. Kellna żewġ applikanti li huma tal-impjegati fejn neħħew il-kriterju 3 fejn ma xtaqux li jipparteċipaw ma' dil-polza ta' parċipazzjoni. Żewġ applikanti tal-impjegati fejn li xtaqu jkomplu ma tat-tielet kriterju applikanti oħra, 11 l-applikant bil-kriterju tal-aħwa, applikant li huwa bil-kriterju tal-aħwa u l-kriterju tal-impjegati, 3 applikanti bil-kriterju tal-aħwa, 6 applikanti bil-kriterju tal-aħwa kif ukoll kellhom il-kriterju ta' skola bla kontinwità, però iddeċidew li waqgħu dak il-kriterju ta' skola bla kontinwità u jifqu bil-kriterju tal-aħwa. Kellna applikanti ieħor bil-kriterju tal-aħwa
u applikanta oħra bil-kriterju tal-aħwa li tixtieq tipproċedi ma' dil-polza li ħanibdew ftit ħin ieħor. 11 l-applikant minn ta' skola bla kontinwità u għandna applikant minn tal-impjegati però se tieħu sem fit-tieni polza li hija l-polza tal-għażla. U għandna applikanta oħra minn tal-impjegati minn ta' skejjel oħra li dik ukoll tieħu sem fit-tieni polza li ssir fl-10 ta' April. Kollox kellna 40 applikant, għandna żewġ postijiet merfuqajn żewġ settijiet ta' tewmin għalhekk jiġu total ta' 42 total ta' postijiet okkupati u riservati. Fir-regolamenti ppubblikajna 77 post, kien hemm xi aġġustamenti li saru, kellna 3 postijiet li ġew miżjudin wara li ppubblikajna r-regolamenti li huma ta' St. Francis Lima, naqqasna post li jinbidel minn mainstream għal ta' serious case u kien hemm aġġustamenti ieħor minn ta' social post minn ta' social case inqaleb għal mainstream. Għalhekk ġejna total ta' 80 post. 42 post li huwa total ta' okkupati u riservati għalhekk total postijiet li baqalna minn se jieħu sehem din il-polza min jiġi mill-ewwel sa 38 post jkun se jimxi għat-tieni polza li dik se sseħħ fl-10 ta' April li ħad tibda fl-10:09. Għalhekk nistgħu nibdew. Ħafna, grazzi Annelies, issa ħankun qiegħed. Skużawni, għax għandek il-polozz iż-żgħar sewwa f'idejk Annelies iva. Nsejħulhom polozz. Il-polza hija f'inviża m'għandniex għalfejn tellgħu għax fil-fatt kien hemm applikant għal kull grupp tkun qed fil-fatt taqrilkom mill-ewwel. Annelies. Ekku dak l-ewwel. St. Monica Birkirkara nippruvaw nġibu xi aktar infocus hekk. U St. Joseph Blata. Issa ħankunu qegħdin nixħtu il-polozz ġewwa l-urna ħanejn il-Filistjan biex kemm jista' jkun ma jaqgħunniex jekk jaqgħuna niġbruhom però nippruvaw li ma jaqgħunniex hekk qed taraw il-kontenitur bil-polozz kollha jinfetaħ u nilqawlhom li ma taħrab xi waħda. Prosit ħadd marab. Nagħlqu l-urna nkunu nistgħu nibdew nagħtu l-ewwel ftit tidwiriet li nagħmlu peress li għandna ċertu ammont. Wara kull 12 niefqu ħadd qed titala l-polza. Jien naqra l-isem għal darbtejn għax naqra l-ewwel bil-numru bil-Malti u mbagħad bl-Ingliż, naqra l-isem, ngħaddih l-Annelies, Annelies waħalhom fuq ir-record sheet daw jingħaddew in-nutara, n-nutara tkun qiegħda tiċċertifika l-ismijiet u mbagħad jintwerilkom wara kull 12 jintwerilkom fuq l-iscreens tagħkom ir-records tagħna. U hekk ħanibdew bl-ewwel. Isem M3458 Rashmi May Micheli. M3458 Rashmi May Micheli. M1572 Emma Lewis. M1572 Emma Lewis. Ħanibda qabel quddiem ta' niskuża ruħi f'każ li jkun hemm xi ismijiet li ma naqrhomx bil-pronunzja mixtieqa mill-ġenituri nagħmel l-almu tiegħi iżda konvint li mhux dejjem jirnexxieli. M4028 Maria Elena Spiteri, M4028 Maria Elena Spiteri. M5430 Taylor Rajus, M5430 Taylor Rajus. Grazzi, Felicien. M5419 Joy Dimek, M5419 Joy Dimek. M3159 Eva Mifsud Kalleja, M3159 Eva Mifsud Kalleja.
M5941 Nora Li Xibera Skurmi, M5941 Nora Li Xibera Skurmi, M5251 Mirjana Saliba, M5251 Mirjana Saliba, M5758 Hailey Vella Tabone, M5758 Hailey Vella Tabone, grazzi. M4926 Victoria Cardona, M4926 Victoria Cardona, ekku, nfakkar ir-reġija li aħjar ikun hemm l-insertiva għax ma kontx qed ninduna jien għadni, ekku, grazzi, l-insert fejn qed taraw fil-isjer nassigurakom li kien għaddej kollox sewwa b'xi mod ħarbinna l-insert imma reġa' hemmhekk tinkwetawx. M4616 Casey O'Connor, M4616 Casey O'Connor. U l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' 12 M4328 Penelope Freeman, M4328 Penelope Freeman. U b'dak l-isem wasanna n-numru 12 għalhekk għalaqna dal-ewwel grupp. U ħajintwerewlkom fuq l-screens tagħkom kif għedna ftit ilu. Sadat għandak iż-żaqżiq jiexet il-fatt li qegħdin indawru lurna nerġgħu mill-ġdid biex inkomplu ntellaw wara li tkun rajna dawn il-grupp ta' 12 u ħankomplu bit-13 bl-ittra M3034 Emily De Battista, M3034 Emily De Battista, M4693 Martina Camilleri Mamo, M4693 Martina Camilleri Mamo, M4973 Samantha Higgins Hansford, M4973 Samantha Higgins Hansford, M4951 Lea Zammit, M4951 Lea Zammit, M5822 Ayla Apa Brown, M5822 Ayla Apa Brown, M4198 Sonny May Mifsud, M4198 Sonny May Mifsud, M4519 Zamira Borch, M4519 Zamira Borch, M5192 Elizea De Bono, M5192 Elizea De Bono, M5561 Alania Del Ceppo, M5561 Alania Del Ceppo, M3817 Eliza Kutajjar, M3817 Eliza Kutajjar, M5014 Alexia Kaskun, M5014 Alexia Kaskun, M4589 Amy Greg Rogers, M4589 Amy Greg Rogers, għalaqna fil-fatt magħha il-numru 24 gruppi ieħor ta' 12 number 24. U nerġgħu nirrepetu il-proċess tal-ewwel. Tarawhom fuq l-iskreens tagħkom, fil-frattemp tara qed tivverifika x-xit l-oħra fil-isjen laħqet dawret lurna. Ekku kif analiżu riedkom issa daw l-aħħar 6 minn dak grupp ta' 12 nistgħu ngħaddu biex inkomplu naqraw ismijiet.
Litra M5138 Phoebe Molly Brown, M5138 Phoebe Molly Brown. M3914 Sofia Giordano, M3914 Sofia Giordano. M3814 Maraja Zerafa, M3814 Maraja Zerafa. M5473 Jorlin Sio, M5473 Jorlin Sio. M4779 Kaja Attard, M4779 Kaja Attard. M4111 Emma Kate Pearsall, M4111 Emma Kate Pearsall. M3891 Amy Fenech, M3891 Amy Fenech. M5609 Abigail Ajus, M5609 Abigail Ajus. M4358 Tiana Rose, M4358 Tiana Rose. M4536 Alexandra Paċ, M4536 Alexandra Paċ. M4457 Lulu Tabita Blake Gomez Garcia, M4457 Lulu Tabita Blake Gomez Garcia. M4684 Amy Galia, M4684 Amy Galia. U bekk wasanna biex għalaqna gruppi ħorta 12 bin-numru 36, ranking number 36. U qed taraw fuq l-screens tagħkom ir-records tagħna, ċertifikati wkoll. U s-sitta l-oħra fuq ix-xit l-oħra. In the meantime, nħaqna tal-lajna li sem li jmiss. Yes, thank you. M5099 Victoria Grek, M5099 Victoria Grek. M3165 Antea De Bono, M3165 Antea De Bono. M6070 Jasmine Sofia Ward Bonnici, M6070 Jasmine Sofia Ward Bonnici. M3198 Megan Gauci, M3198 Megan Gauci. M5921 Miljana Kvetkovic, M5921 Miljana Kvetkovic. M4802 Emma Camilleri, M4802 Emma Camilleri. M3026 Ella Camilleri, M3026 Ella Camilleri. M5577 Alia Farrugia, M5577 Alia Farrugia. M5848 Maria Udalla Eldagma, M5848 Maria Udalla Eldagma.
M4752 Julia Joy Galia, M4752 Julia Joy Galia. M3810 Ella Cassie Natalia Zammit, M3810 Ella Cassie Natalia Zammit. M4573 Katrina Spiteri, M4573 Katrina Spiteri, illi telet il-numru 48 għalhekk għalaqna grupp ieħor ta' 12, rank number 48. Meta tkun l-iskola qed taqra l-ismijiet ta' tfal li jkunu jistgħu jikkorreġu huma stess, se mhux hekk ismi u jgħidulek sewwa hekk ma tkunx taf sewwa, allura tipprova mill-aħjar li tista' toħroġ il-pronunzja mixtieqa. L-isem li jmiss. M3221 Katriona Mifsud, M3221 Katriona Mifsud. M6101 Sky Camilleri Kirkop, M6101 Sky Camilleri Kirkop. M4314 Krista Ketkuti, M4314 Krista Ketkuti. M5922 Katrina Aquilina, M5922 Katrina Aquilina. M4999 Lindsay Buħaġar, M4999 Lindsay Buħaġar. M5165 Matteja Mallija, M5165 Matteja Mallija. M4016 Milania Azzoppardi, M4016 Milania Azzoppardi. M5965 Maja Xolto Douglas, M5965 Maja Xolto Douglas. M5676 Jody Marie Falzon, M5676 Jody Marie Falzon. M3228 Xiao Yu Huang, M3228 Xiao Yu Huang. M4005 Mirjana Budnik, M4005 Marjana Budnik. M5684 Elimej Vassallo, M5684 Elimej Vassallo, illi telet il-numru 60, ranking number 60, bekka laqna settieħor ta' 12. U ħataraw fuq l-screens ta'kom il-records. Ekku. Il-frattemp għaddejn il-verifiki u għet jittellaw l-isem li jmiss. Tajjeb, wis, grazzi. U nistaw nkomplu. M5616 Lucy Aquilina, M5616 Lucy Aquilina. M3465 Brianna Linvella, M3465 Brianna Linvella. M5728 Anej Monique Farrugia, M5728 Anej Monique Farrugia. M5711 Emma Cesareo, M5711 Emma Cesareo.
M3897 Gwen Anastasi, M3897 Gwen Anastasi. M5026 Mia El Samad, M5026 Mia El Samad. M5672 Giulia Borg Azzilla, M5672 Giulia Borg Azzilla. M3889 Amy Valentina Vella, M3889 Amy Valentina Vella. M4776 Giovanna Giualla Ribera, M4776 Giovanna Giualla Ribera. M3958 Elsie Kakija, M3958 Elsie Kakija. M4483 Lea Delicata, M4483 Lea Delicata. U l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' 12 ukoll M5181 Lisa Cremona, M5181 Lisa Cremona. Bin-numru 72, ranking number 72. Fuq l-screens ta'kom il-records u ħankomplu. Il-numru li jmiss bejbejtu bizna n-nofs. M6075 Michaela Ann Borg, M6075 Michaela Ann Borg. M1717 Sage McIntyre, M1717 Sage McIntyre. M6027 Yanis Borda, M6027 Yanis Borda. M5674 Kelsey Aisha Tonna Mikallef, M5674 Kelsey Aisha Tonna Mikallef. M4463 Ġejda Llul, M4463 Ġejda Llul. M5325 Marta Lugermo, M5325 Marta Lugermo. M5622 Ivy Katkuti, M5622 Ivy Katkuti. Thank you. M4349 Naja Portelli, M4349 Naja Portelli. M4767 Lea Buġeja, M4767 Lea Buġeja. M4744 Elsa Gallia, M4744 Elsa Gallia. M6099 Giulia Attard, M6099 Giulia Attard. Għanna bżon nisem ieħor iva biex nkunu qed nagħlqu dan il-grupp ta' 12. Grazzi. M4406 Chloe Domenici, M4406 Chloe Domenici. U bekk wasanna għal numru 84, ranking number 84. Jena l-grupp ieħor ta' 12 ser tarawhom fuq l-screens tagħkom biex terġgħu konfermaw.
Għal-dattant id-dawret l-urna u ħajtella jisem li jmiss. Grazzi. M3977 Zeynep Ostruk. M3977 Zeynep Ostruk. M5054 Eva Paċ. M5054 Eva Paċ. M5339 Adel Kassar Jones. M5339 Adel Oradele Kassar Jones. M3054 Emily Stribosh Ali. M3054 Emily Stribosh Ali. M3845 Solej Bedzina. M3845 Solej Bedzina. Għatu ċansa kem. All right, tinfetaħ il-pulsa li miss. All right, nirġanġaħ li fada. Thank you. M4686 Amber Adwok. M4686 Amber Adwok. M5131 Marta Mifsud. M5131 Marta Mifsud. M3618 Eva Xwirep Watar. M3618 Eva Xwirep Watar. M3217 Sophie Grima. M3217 Sophie Grima. M5098 Sabin Muscat. M5098 Sabin Muscat. M5706 Lucia Martina Caruana. M5706 Lucia Martina Caruana. Ekku dan huwa l-aħħar isem ta' dan il-grupp ta' 12. M5876 Katarina Alfonsa Matthew. M5876 Katarina Alfonsa Matthew. Illi telet il-numru 96, ranking number 96. U għekket taraw il-rekords tagħna fuq the-screens. Tajjeb, wis, grazzi ħafna, u nistgħu nkomplu bit-tluħ u qari. M5597 Nina Skodannibio. M5597 Nina Skodannibio. M4301 Katalea Xiberras. M4301 Katalea Xiberras. M5777 Ela Kalleja Bsajla. M5777 Ela Kalleja Bsajla. M1995 Mimi Peresso. M1995 Mimi Peresso. M3775 Alessia Bartolo. M3775 Alessia Bartolo. M5982 Zaja Vella Smith. M5982 Zaja Vella Smith.
M5645 Katrina Demicoli, M5645 Katrina Demicoli. M6083 Michela Camilleri, M6083 Michela Camilleri. Thank you. M2168 Cristel Spina, M2168 Cristel Spina. M5133 Chloe Muscat, M5133 Chloe Muscat. M4510 Irene Setish Thomas, M4510 Irene Statish Thomas. Niskuża ruħi, żgur nkun qed nisbalja f'xi mument jew ieħor. M4559 Pearl Lauren Zammit, M4559 Pearl Lauren Zammit illi telet bil-numru 108, rank number 108. Għalaqna grupp ieħor ta' 12 u mixin kif qed taraw qed jibdew jonqsu il-polots l-applikanti li għandna fl-urna tagħna. L-isem li jmiss. Grazzi ħafna. M4467 Martina Eliza Borch, M4467 Martina Eliza Borch. M5805 Kate Vella, M5805 Kate Vella. M4380 Naomi Vella, M4380 Naomi Vella. M1615 Francis Sant, M1615 Francis Sant. M5035 Ilenia Vassallo, M5035 Ilenia Vassallo. M3418 Amy Louise Calleja Borch, M3418 Amy Louise Calleja Borch. M5618 Ella Vella, M5618 Ella Vella. M3327 Hailey Farrugia, M3327 Hailey Farrugia. M6039 Jelizaveta Sinyushinka Shkina, M6039 Jelizaveta Sinyushikna. M3420 Enatanti, M3420 Enatanti. It-talit anka ta' kunjomijiet u hekk juru kif il-kultura Maltija, il-popolazzjoni Maltija qiegħda tinbidel ukoll fost l-applikanti tagħna wkoll kull xorta ta' kunjom mhux biss dawk tradizzjonalment Maltin. M4355 Shania Samson, M4355 Shania Samson. M3944 Emily Dowdle, M3944 Emily Dowdle. U bekk wasanna n-numru 120 għalaqna grupp ieħor ta' 12, ranking number 120.
u ftit qegħdin fil-fatt noqorbu. Tmiem din it-tluħ ta' parteċipazzjoni li naf li s'issa minn minnkom għadu jsegwi huwa b'interess ġenerali għax tafu li kienu biss l-ewwel ftit illi nistgħu nkomplu. Ħajkieħdu sehem fil-polza tal-għażla mbagħad. Mela, littra M4608 Eliza Zoppardi, M4609 Eliza Zoppardi. M5173 Nadja Mikallef, M5173 Nadja Mikallef. M5638 Zalejxja Vassallo Borġ, M5638 Zalejxja Vassallo Borġ. M5905 Emma Lucoleiro, M5909 Emma Lucoleiro. M4323 Karla Ketkuti, M4323 Karla Ketkuti. M5534 Emma Grek, M5534 Emma Grek. M4731 Shazleja Frendo, M4731 Shazleja Frendo. M5409 Michela Lampropolu, ħanerġa' nirrepetih bl-Ingliż, skużawni, M5409 Michela Lampropolu. M3749 Elena Attard, M3749 Elena Attard. M4980 Kaznea Sapiano, M4980 Kaznea Sapiano. M4540 Hana Elna Krud, M4540 Hana Elna Krud. M6127 Stephanie Edeiron, M6127 Stephanie Ederion. U bekk wasanna n-numru 132, ranking number 132 nagħlaq gruppi ħor ta' 12. Qed jintwerilkom il-record sheet ta' verifikat ukoll min-notar u kif qed taraw fadal ftit polozz fl-urna tagħna li jista' jkun naraw nibqgħu x'għaddejjin biha fil-fatt naħseb u xekk. Ekku 13 fadal nistgħu nibqgħu għaddejjin biex nagħlqu. M4305 Kendra Angelika Zara, M4305 Kendra Angelika Zara. M4173 Sky Farrugia, M4173 Sky Farrugia. M6072 Anna Vassallo, M6072 Anna Vassallo. M5227 Milena Nikolic, M5227 Milena Nikolic. M3475 Karla Vassallo, M3475 Karla Vassallo. M6002
Carly Lynn Cremona M6002, Carly Lynn Cremona. M5127 Maraja Farrugia, M5127 Maraja Farrugia. M3594 Alja Camilleri Farrugia, M3594 Alja Camilleri Farrugia. M6121 Zania Galia, M6121 Zania Galia. M4441 Martina Camilleri, M4441 Martina Camilleri. M5025 Felicia Marivella, M5025 Felicia Marivella. M5757 Shanezia Kakija, M5757 Shanezia Kakija. U l-aħħar isem għal dan it-tluħ tal-lum M4290 Dominique McKay, M4290 Dominique McKay. Nagħtu ċansa kemm il-kollegi jkunu jistgħu inniżlu fuq ir-record sheets tagħna kollha u jiġu verifikati jibdew jintwerulkom fuq l-iscreens tagħkom. Mbagħad fil-fatt kemm fakkarkom ftit analyse fuq meta jmissna nerġgħu niltaqgħu għal dawk il-grupp żgħir illi ħanerġgħu nsejħu għall-polza tal-għażla. Fidejk Annelise. Mela, kif spjegajt fil-bidu tal-polza minn numru 1 sa numru 130 se jieħu sem fit-tieni polza li dik se ssir fl-10 ta' April ma li ħadd tibda fl-10:09. Dak fit-tieni polza fil-polza tal-għażla skont ir-ranking li se jitilgħu dakinhar it-tfal u mbagħad se tużaw ir-rank order number għar-reġistrazzjoni tal-iskola fejn intkom hemmhekk il-ġenituri se tażlu l-iskola fis-6 ta' Mejju fid-9 ta' filgħodu. Dik imbagħad intukom iktar informazzjoni iktar il qudiem by email għar-reġistrazzjoni. Tajjeb, Annelise, grazzi għalhekk illum daw l-ismijiet kollha 38, l-ewwel 38 illi telgħu tafu li ħadd tkunu magħna mbagħad fil-polza l-oħra illi mbagħad ħajġi ddeċiż ir-rank tal-għażliet. Għalhekk nifraħ il dawk 38 illi issa għandhom jafu ħafna iktar ċans li jkunu ġewwa skola ta' Knisja mbagħad skont il-possibiltajiet ta' għażliet li jkollhom. L-oħrajn nifhem li hemm element ta' diżappunt imma nerġa' nqawwi qalb il kulħadd. Kif tafu hawn ħafna servizz edukattiv fis-setturi kollha jingħata l-aħjar possibbli. Imkien mhu perfett nassigurakom li iskejjel tagħna huma perfetti, nippruvaw nagħmlu l-mutana kollu u l-istess jagħmel ħadd ieħor li nagħmel il-qalb lil kulħadd. Jiena minn ħadd nirringrazzja l-kollegi tiegħi l-Annelise, il-Felicien, il-Justin mill-Admissions Team. Nirringrazzja lin-notara il-Dr. Greg Patch illi oġoba tkun magħna llum hawnhekk biex tifferifika dan il-proċess. Nirringrazzja lil Rodrik u lil Dylan mill-aspett tekniku li qegħdin jgħinu minn wara l-kameras u fir-reġija. Nirringrazzja kollegi tagħna fis-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija tas-Servizz jagħtu l-iskejjel, nirringrazzja l-Kurja, il-kollegi tagħna hemmhekk ukoll li jipprovdu l-link biex intkom tkun tistgħu issegwu. Nirringrazzja lill-iskejjel tas-servizzi li jagħtu lill-uliedna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.